Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Balang Unitarian Jowai Jingrakhe lingko ke Shispa lai Snem ke Jingwan kanyam Unitarian harilom khasi jaintia holo kapang ke Jinggrasiu mensim. Ya kena kesngi kerpang laraki haye mene ke Balang Unitarian Jowai de ke Jingeshim benta shirhem jengi hajar ngot kirungai hagakat pratrik unai lur arajar arpusan. Lasdang ke Jingrakhe naduk kapor price teng menstep dak pending sentiu ya udur mot jonong seng kanyam Unitarian ubabu hajam kisor sing belai shimbenta de uba minrit shela balapen heru ikalama de moderator GM lamar hakno phais ngi lapen long se ke jinga seng pat ba balapen yai de moderator HL Giri ubrat hangru ke syarak kat ba ke jingkin tu ken pham lapashat de uba tibor lang pesa hakapor jan miet lapen long se ke jingnya procession balapen bed da keseng samla hakeling kidong ka sor Jowai da ka bara kidong Musa kum kadak ban peni je ka perthai ye ka jing shai mensim balayo pateng na ka jing hikai ka niam Unitarian balapen hiaru ka lama do ba da o hipa singkon
Labor ha, Ipani labor, PIE, IGN, but the claim ball ini. Ipani bitik start, PIE, IGN, mengini kun. Ipan mandak panbiang IGN, PIE, IGN tu, but labor jadi manperdangkam. Ipani bitik sure, PIE, IGN, dibangin jelek bersyak. Ipani bitik Aisyah, PIE, yang Jingrakhe, dibangi hapanak. Ipani bitik PIE beri besyam jenjak syamana bagi lek Snem. Ipani bahok PIE ban Jingrakhe terwah ini ban lek hoksyua. Ipani bitik PIE yang kena nyam. Kabahikai ini yang nomrin kumno bang skam halam nongthau ban lek pha yang lagi para pendiri. Play doha, iklem yo yak bagi pa. Iklem yo yak bagi pa. Henry, ngiyo yak bagi dan kantang. Hak ni kecil. Nakata daw, kani kecil seng, kadai kecil seng sngam, yalah play try kandra. Kecil seng sngam, kani kata Thanksgiving service, kaba pengi. Yang kecil sengam bujong ni, yang play try kandra. Ubala pak, yang ni yang kita genomprak lenti, ban perut yang ni kenyam, kebahikai ban mani ban yaro, ban glorify, jang yang pihi play. Ubatit yang jenis dan bat kejingkut jong ie pahar. Kumta sesisir yang kejingin kepada tasyikun ie ibadai ban betul yaro. Kejingin kabalong penampungan kabal sudah. Wan syakani kejing maui. Kejingin senomu yang kabal kejingin tanah. Ibare ni bakra, ibare ni ibapa. Wan syakani kejing maui yang itu ibakan ni kejingin kabal shibun banai. Ibakan ni kejingin kalau bersyak pada syah. Wan syakani kejingin berlang bau, pan yo jingmut, nang yo ko, pan nang lay kiten ya jingyan tim jauh jing. Latbet yakni kuriding penggerak menjikan maui nyokor ya babu kacau resource belum nongseng rangka jadi yang Unitarian hani kasih jaya bat kawi alo hatra 3 September hatra spa prapunyo Jowai. berkat dan bersisa ingin berkat jombi dan saya partai bersama. Tukuran dengan bersisa ingin jombi dan kelam sumbai saiso. Tuin dengan bersisa ingin jombi dan kelong kejing lam crowd pada dalam. Matabe ini kuriding gumbadak kejing kenal berok. Yo Reverend Charles Setida, Reverend Jeti Sunderland. Kibalong tinangan sin ang binanti yang baru hajau sosing. Natbero jadi di sana kung ada kecingkan mau kurang ya orang ba masuk na ketong hipon na kadong badorang ba at sila. Kibalong isiran kibajan lang jauh baru hajau sosing. Lei kabur, pagkabutong, balaay,
hagi kami department kami ya kejingan kepala dakje kansan ya ingo iki namar kanya maiden kebalang kumpole bekersoy na kejingan macing ada paslay joki kaya persaran sih kumno min mani yati ulai be em bazam mar matbe yang kini kuriding kum kadak kejingkan mau in banyak ko ya mamba he polong belum nong sen kebalang Unitarian anong telang Snem kelas pak lakukan babu Robin Roy bat kong sianti walang kebalang ya kebalang Unitarian Hamadan leban Snem kelas pak lakukan bat Reverend David Edwards kebalang ya kebalang Unitarian Hamukha Snem kelas pak lakukan kecing tray joki kanya konselor ini menginjam syukra hakikam berdoa dan kementerian berkemen nomor penyamatan. Pidan dukan marbam ndai compare la kabared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba ba pinyo e ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan hamigalaya, latno tang is kasihers. Pila banlet bed syak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety kebadan halowa lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan, dekat Food Safety and Standards Authority of India.